comenzar con esta ceremonia de clausura, pensamos que o primeiro era agradecer a todas as entidades que o seu esforzo e dedicación fixeron posible que esta oitava edición dos Xogos do Exoatlántico acabase as máis altas cotas. Quero un aplauso, e só un aplauso por cada entidade as que vou a presentar. Un aplauso, para Galicia. Coca-Cola. Hospital Santa Teresa da Coruña. Centro Comercial Normas Alves. Escola Universitaria de Fisioterapia de Pontevedra. Escola Universitaria de Fisioterapia da Coruña. Colegio de Terapeutas da Coruña. Esforzo e Deputación da Coruña. Un aplauso para todos eles ahora sí, de verdad, venga. En nome de todos eles, teño a inmensa honra de presentarles a noso Luis Astray, representante de Galicia. Buenas tardes a todos. A ver, yo tengo aquí una nota con un discurso que dura aproximadamente media hora, pero como veis son ustedes impacientes porque ¿verdad? Ustedes saben, pues voy a ser muy breve. Quiero decir dos cosas. Aprovechar la oportunidad que me brinda el Concello da Coruña para darnos a boa por la magnífica participación que tuvieseis nestes xogos. Por el Xogo Rei, por el Xogo Limpio, por o compañerismo que mostrastedes durante todos estes días. E quero aproveitar tamén a oportunidade que creo que é específica para agradecer a toda a organización da Consellería de Deportes por a magnífica labor que fixeron durante todos estes días. E pedimos para eles un aplauso. Felicidades por vuestra participación, por vuestro esfuerzo, por vuestra convivencia,
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak.